Pasukan Rusia terus menyerang nasionalis dan angkatan bersenjata Ukraina di Aratorsk. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Senin, 17 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, dengan bantuan UAV ke Aratorsk, pengintai Rusia menemukan posisi musuh yang berlindung di gedung-gedung. Di salah satu pemukiman, pasukan Ukraina juga terdeteksi bersiap untuk upaya lain dalam serangan balasan lebih lanjut. Namun nasionalis Ukraina segera dihancurkan oleh tembakan artileri roket Rusia. Pasukan Rusia terus memberikan pukulan telak kepada pasukan Ukraina, jelas keterangan unggahan. Авиации, ракетных войск и артиллерии. За сутки поражены 2 пункта управления в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики. 39 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 127 районах. Уничтожено 6 складов боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Верхнекаменская, Солидар Донецкой области, Новогригоровка Николаевской области, Новопетровка и Давыдов-Брод Херсонской области. В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговата Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники